So manje sisi uplana ukuthi kwenzakaleni? Hayi sisangazi. Mhlawumbe sengadecide wena mina nje badla indoda yami liya and ngeke ngize ngihlukane nayo. Okunaloko ngamane ngiyike umsebenzi. Lalela-ke uzothatha lo vube owendoda yakho ningivumele kwami. Angisandingi no-2 because naye vele bengimbona ukuthi ulandela imali la kumina. Hayi anginankinga sisi ngizohamba naye. Ngizohamba naye ngoba nje ngeke ngisakwazi ukujwayela omunye umuntu njengamanje. Ngeke nje ngisakwazi ukujwayela omunye umuntu ngazi yena nje ngazi yena and nje yazi mina bengakaze angitshele yabo nje emini nje bengabe sisala nje sigibele ebhedeni wakho nje ayisidla nayo indaba yokudlala ayikho into esingayenzi iyangithusa nje ngempela nje lethu ukuthi niyathandana. Sanibingelela nonke babukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu sikhipha izimfihlo nihleli noLungisana. Namhlanje vashela usisi wethu othi naye unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawubona njani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila. Cebingelela ababukeli beBlack Life usho ukuthi uqhamuka nendawo. Ngiyanibingelela ababukeli ngibhalele lolu hlelo ngesizathu sokuthi ngifuna ukuconfessa kuMadam wami ocabanga ukuthi uMadam wami. Abe. Yeah. Okay, uyiqale isebenze kanjani le? Okay ke sisi ngokusuka nje ngisuka khona la eNanda. So ubhuti lo wathola intombi. Intombi uhlala nayo la eThekwini. Okay. Sisi lo umuntu oyisebenzela kahle. Ubhuti lo athi usisi lo ufuna isisebenzi. So ukangibona ukuthi like ngiyakwazi ukuphithizela. Athi angifike ngizosebenza nalo sisi lo. Olithi ufanda ukuthi mase khambile iminyaka usisi lo mengithi ngiyathola hayibo bashadile nalo bhuti. Hayibo. And yabo ngilobe ngithi noma ngithi ngiyaklina ngithi ngiphakamisa umbhedo wakhe hayibo nayi album bashadile. Lo bhuti wena umazi kanjani? Ubhuti lo sisuka naye emakhaya. Yabona nje sisuka naye emakhaya sasuka komuntu nje engithandana naye ubuya ngivakashela eNanda la ngihlala khona yabona nje yonke lento leyo. So yena usengiqasha usengibiza as umuntu oyosebenza lapha kwanti kwakhe mina ngitshela ukuthi usise ngiyomsiza mhlambe angazi ngathi mhlambe bayihlobo or what. Only to find out ukuthi abantu bashadile. Only to find out bashadile. Yes. So manje beniqhubha kanjani i-relationship yenu ngoba phela uthi niyathandana? Sisi besimlinda usisi lo wavuka kusena hamba emsebenzini. Bhuti lo benokuyenza ngathi uyahamba naye emsebenzini abuya emini sihlale naye. Mhlale naye. Yes. So manje okay ngiyakuzwa uthi wakulanda wathi wozosebenza lapha. Yebo. And wena usuthola ukuthi kanti bashadile. Yes. Wathi kwenzakalani? Yayithini i-situationship yabo akathe ichaza kuwena uzuvume wena ukuthi uzohamba uyosebenza? Kuyena kwaba umuntu engathi uyisihlobo naye mengabe ngixoxela ukuthi like usisi odinga umuntu kanje kanje kwaba into ephuthumayo nje athi no hayi ungaya kosebenza lapho ngaya kodlala kuyahlaleka naye right nje yabo ayi nami ngithi ngoba ngiyafuna umsebenzi angiyeka ngihambe. Ima ngikuza ukuthi sekudlula isikhathi iminyaka emingaki kwenzakala? Hey sino 6 years manje. 6 years? Yes. Ima mfethu ngeke you can't tell me ukuthi awababona abantu abathandanayo? Hayi ngiyabona nje mase fikile nje ngi-actor nje ungabona Madam basi emini kanti nje. No sengiyabona ke wena naye ke sengisho yena ke naye ubhuti. Wena awumboni ukuthi uyabethandana nalo Madam? Akubonakali angiboni lutho like angibone ngazi benza kanjani into yabo ngoba nje ngiba isidididi because nginendlama eseceleni. Ubhuti naye ngitshe sihlaphulala kwelinye ikamera lapho. Only to find out ukuthi hayibo ngeke 6 years. 6 years umuntu engenza isilima ngihlala naye egcekeni. Hayibo. Ay okay. So namhlanje ufuna ukuconfessa kuba? Ngifuna ukutshela uMadam ukuthi ubhuti lowa ayitshela ukuthi ngigeli yabo bobabili angiyona igeli ubhuti lowa indoda yami. Okay yena usuke wamconfront ubhuti? Ubhuti phela ngike ngazama ukumbuza ngithi hayibo i-album kanje wathi hayi ilong story yobuya ngichazele into engekho leyo. Asiqhubeke ke siyitike hayi ucansi nje siyitike imini yonke athe ebuya nje ngishokeke kuba sengifuna ukulala nje into engiyifunayo. So manje wena uMadam ukukhokhelele ukuthi ke na ube busy ngomkhona wakhe? uMadam phela sisingikhokhela ukuthi ungiqashile kwakhe. Ungiqashile kwakhe ngiyasebenza. So uyamuzi lona kahle kahle owayi indoda yakho nosisi? Yes, owendoda nosisi.
So isilimo wena la. Bekuyimini isilima kodwa manje sengenza yena-ke uMadam because manje sengiyamgcwalisela-ke manje ngoba phela sengivele senginazi izinto esengiyibonile like album and whatever into ezigendlini kuyabonakala nje ukuthi labantu laba hayi. But yena uMadam yena umdabukelini ukuthi naye mhlawumbe ulost ngoba becanga ukuthi nosisi. Hayibo indoda yami sisi indoda yami and sineminyaka lo sisi babonana ngathi nje basanda kutholana naye mengithi ngiyabheka and ubhuti lo ngiyambona ukuthi umuntu oyithandela imali vele so ulandela imali la kulusisi. Cha ngiyakuzwa phela ukuthi ithe basanda ukutholana ngenxa ukuthi u6 years wena nisuka kude emakhaya. Yes. But ke mina elami ukuthi usisi ke yena what if yena bengazi naye. Hayi awumdabukeli ngalo. Hayi bandla yangimdabukeni kusami nami indoda yami liya umuntu engimthandayo ngangikize ngimlandele engitshela ukuthi ngizokuhlala la eduzane naye ngangimthanda vele. So yena wazi ukuthi ke na usisi kamyeni wakhe. Yes. Yo okay. No asimthinte umuntu onjani yena ke usisi. Usisi nje umuntu oright just that sometimes ubuya kuvezela ukuthi phela umuntu onemali amazi na umuntu ongabe efundile uba naloko ezokubuka wena usebenza kwakhe so nje umuntu okanjalo nje. No asimthinta uMadam wakhe simazisa ukuthi cha sisi angiyena udadwa wami omyeni wakho kodwa ke asimthinte. Usu ready ukukhuluma noMadam wakho? Yebo ngready. Hello. Sawubona sisi unjani? I'm good and you? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungisa la ka Black Life TV kuhleli lithi sikhipha izimfihlo singakhuluma? Yes. Okay. No problem. Ngiyabonga kakhulu. Okay la ohlelweni ngihleli nosisi lo sizayo lapha ekhaya udadwa bukamyeni wakho. Oh, Nomfundo. Yeah. Okay. Ubethi ke na usacela ukukhuluma nawe khona udaba afisa ukutshela lona. Okay, no problem. Okay, ngiyabonga. Yebo, sisi kunjani? Yani kunjani? Ngiyaphila. Inhloso yami Madam into engiyibhalela njengoba ujwayele wazi ukuthi ngikubiza ngoMadam vele into ebengiyibhalele la ka Black TV ukuthi ngiconfesse kuwena sisi ukuthi ubhuti lo lapho akuyena mhlambe angiyena isihlobo naye kanjani indoda yami sisi bengilobe ngithulile and ngilobe ngibona izinto ngibona ama-album ngibona izinto endlini ukuthi ayibona ushadile nami uyindoda yami. So when you are trying to tell me ukuthi ngiyathatha ngifake endlini and wena wangitshela indoda. Yebo sisi. Wait, sinesikhathi esingakanani nenza? Hey sino 6 years sisi nje hayi futhi nje siyathandana endaba yokudlala. 6 years. Yes, ngisuka nje eNanda naye umuntu wami. Zonke izinto uyangenzela uyangiholela wena aphinde angenzela izinto naye. Bengixakeka nje because nami ngitshela okunye ngawe bengazi ukuthi nishadile lokho serious. Ngikuthola manje nje ukubona ngilo ngibona izinto ukuthi hayibo bashadile labantu. Mina nje ngikwazi ukuthi so right wena ngitshethe nomuntu mhlawumbe emsebenzini okubhekelelayo kanjani kanti nawe indoda yakho hayi ngithatha ngifaka endlini and wena you are stealing my man kanjani? Angimtshontshanga umuntu wami Kanjani? umuntu wami sisuka kude naye bengidlala naye eNanda so yena wasuka weza la and then mefika la wathola wena angazi ukuthi kanjani because nami phela ngijoba ngizoconfessa la into nami engithusayo ukuthi hayibo ngeke ngize ngihlale nalento le isikhathi esinangifihlile because iyangilimaza nami iyangilimaza sisi and ikona ngakwazanga ukuthi ngikhulume nawe ngiza la kwa Black TV nje ngithi ngifuna bangisize ngoba nami angikwazi ukuhlukana naye umuntu wami. Ondlaka yazi ungijoyela kabi. Ungithathela uvucu lwakhe uzoletha kwami. Angilona uvucu sisi, angilona uvucu. No, ungijoyela kabi. Angilona uvucu sisi. I know ukuthi like umuntu ofundile no. Angilona uvucu but nje bengifuna ukwazisa lokho kufanele ukwazi indoda yami and ngiyakuthatha ngikufaka endlini. Wena uzongiza ithende. Angikudli ithende sisi. Angikwazi kusho ukwazi. Bathi kodwa njengoba wangithatha mina wangithatha as if umuntu ngizosebenza ngizogada izingane ngizosebenza but manje mengithi ngiyabheka iboni iyathandana uthandana kanjani indoda yami Nhlaka. So manje sisi uplan ukuthi kwenzakaleni?
Hayi sisangazi. Mhlawumbe sengadecide wona mina nje badla indoda yami leya and ngeke ngize ngihlukane nayo. Okunaloko ngamane ngiyike umsebenzi. Lalela-ke uzothatha lo vube owendoda yakho ningivumele kwami angisandingi no2 because naye vele bengimbona ukuthi ulandela imali la kumina. Hayi anginankinga sisi ngizohamba naye. Ngizohamba naye ngoba nje ngeke ngisakwazi ukujwayela omunye umuntu njengamanje. Ngeke nje ngisakwazi ukujwayela omunye umuntu ngazi yena and nje yazi mina bengakaza ngitshela yabo nje emini nje bengabe sisala nje sigibele ebhedeni wakho nje ayisidlana indaba yokudlala ayikho into esingayenzi iyangithusa nje ngempela nje lethu ukuthi niyathandana unesibindi yazi unesibindi ukuthi bejubana embhedeni wami ubiza imali ey'ngaka hayi sisi ngingijwayela kabi nje lekusebenzisa ngisho ukuthi uzosala nawo umbhede wakho sisi lo obizayo ngoba nje cha indoda yami nje ngihamba nayo nje akuyona i-attitude like ngiyacacisela cause if bengikhuluma nawe woman to woman bengeke uzungilalele mhlawumbe ngabe wenza izinto eyiwest mhlawumbe namuva nasamwe kanti angifuni ihambe indoda yami leyani so u-proud ngalokho yes ngi-proud ngalokho indoda yami Nhlaka kuyakujabulisa wena lokho kuyangijabulisa ayibo kuyangijabulisa hayibo ngixosheli kwami ngizokwenza njani kulungile sozama ukuphinda back le kade sihlala khona eNande because bevele phela lo befika ngivakashele laphana and bengazi ukuthi usuka kuwena sisi bazongiyisa ntombazana hayi anginandaba sisi ayikho into engizoyenza nami ngihamba indoda yami noma ngabe uyasixosha noma ngabe ngiphelele umsebenzi ngizothola kwenye indawo but uNhlaka yena soze owami sisi it's fine ke uthathe uNhlaka wakho loyo enovume naye ikumele kwami angisandingi hayi kulungile sisi bangisithini kulungile hayi sihamba soba u2 impela yebo lokho nje ngicelayo kuwena all right sisi uzoqedisa nasekhona okusafuna ukuzokuzanda hayi ngibonga kona nje ukuthi usheshe ungidedele nawe Nhlaka ngoba nje hayi okay sis sure so uthi-ke na udela konke ngenxa nje ka lo bhuti hayi uthi ngeke usakwazi ukuthola omunye hayi ngeke sisi ngisamjwayele omunye umuntu ngeke nje ibona nje ngibhalele la ngoba bengifuna uyazi ukuthi ula namhlanje uNhlaka uNhlaka ngeke ngathi kumuthi qhabi kodwa waba umuntu ongathi uyangi-understand wathi hayi indaba ungakhulumi nalona ayikho into engenzayo nayo but ngiyamtshela isi-album ngiyibonile yes and ngiyabona ukuthi kuyaphithizela kule kamera khona iy'mpahla nazo zamedem futhi ngazi ukuthi ikamera lamedem kodwa futhi naye futhi kunamajakhethi awathatha la so kuyatshengisa ukuthi khona into abayenzayo bona bobabili kodwa for 6 years ayifihlile le 6 years yabo nje usisi akabonakali uyambona nawe umuntu ngabe nemali aka-act akatshengisa ukuthi indoda yami uyambhampela nje mefika nje siphithizele mina noNhlaka afanele enzele itiye efanele enzeleni uhleli lapha kusofa uyamassage wenziwa yonke mina ngisho nje hayibo abantu mhlawumbe abandawonye kanti hayibo bashadile hayi ke uzizwa unjani-ke usumtshelile hayi sisi ngijabule kakhulu ngiyabonga nje kakhulu ngoba nje indoda yami leyana akekho umuntu ongawini indoda yami akekho umuntu ozokuphuca indoda yakho akekho indoda yami nje right nje noNhlaka hayi sizwa kahle hayi nezela ukuthi usisi uthi nje ngikhathele bengingazi ukuthi nishadile kanti la ekhaya uhamba naye umuntu wakhe-ke so Black Life Series ithanda kakhulu please don't forget to share, like and subscribe. Sondela iBlack Life Traditional Pharmacy iyona engayimpendulo yinkinga zakho zomjolo inesibambelelo somama esobhudi osisi kanye nobaba uma umsolo ukuthi uyaganga noma khona babonayo khululeka ngeke aphinda babone uzobona wena wedwa ezwe wena wedwa acabange ngawe wedwa afune wena kuphela thola sakhe isibambelelo namhlanje angadluli nobusika ukuze usithole faka i-order namhlanje 062-219-7748 uma ufaka i-order khululeka sikudilivela noma ngabe kuphi Magumba nomhlaba ngoba isibambelelo siyimpendulo yothando lwakho oza kwi-Black Life Traditional Pharmacy silapha ngezimpande zama-Afrika.